Kubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka senjuk wahe shnong ri jantia kala dawan ke sorkar jilla bagade ban penkloi no ban kenria yi ke jabo ki bala langthum hakleng ka sor jowai kamtam ha yaw musiang yaw thumme bat la Thomas Jones Synod College yakani ka jing dawala pen sngo ha ka jingelang kerke ka bala long ha ka singi balang hami mentedu ka bala don lang president uba Arminius Lipon baru advisor ka senjuk ri jantia uba Shelsing Langi. Kesenjuk ha jingelang kala dawaru ne ke sorkar ban penyo ya ka jaka brenyut ka bapaka ya ka jowai baraga jo ka por kala khot ya baro ban ya trelang bat ban penne ya ka jinge teli bat ka shongsan bat ban penduru ya ka jingsngo ya pher adin wada yoi ya ka jinge yang ka dijentia Kauman Kerpang ya ka district headquarter yang ka West Gentia Hills ke jowai I kam kesenjuk yang kiwah cenong dari lom jentia da kudi yang jadi chan kawa kerki lane ko sendet na ko bentar ko khadi yang ni ke jing ha jika tum ya waro kitong ki cenong ko po yang dari jentia da ya rabi liang menang kat uye ke senjuk na du I chong sup chong san hei ben khoi ben jingel hei roi hei pa kan kam te yoi le hei ni em khajak wayui kamwa dari konsepet ke district administration ke waklai ya ke jing pai ke jing yo yidi ki nong chong chnong yo ke jawai na ka banta ka wa ka JMB dari ke jawai municipal board ye de ko wan kit ye jhat rangkat ka HADC dari ke dis council kamte yo ni pun ki jing he jing to ni te yo ye ka solution dani yo ye solve ye ka ni ke jing ko ki pai ba hawaro ki yaw dani ki dong ki chnong ku em ma ka chnong jwai ku man ku wi kam ka thau ku wa kerpang la ka banta yo ki nong jai kia yo I man ko ka jing salam dani em ka le ka te ka jing man ku wa I concept te kerpati ya ki nong chong chnong yo ka ri jai kia hewa wan ki wo ya kre lam wa ka senjuk ba chnong ri jeng kia mho ya em ke wan ke jing ya pher ha ka wan ki kam tot ke jing ya sen bi yong I ya ki kun hun mo pher ni ba yoi la da man ni ki bru ki um ye chen jing mut ki um ye to yoi impoi do ka wan ke jing mut cha ka thong ka ro kam te nga hin por ka president yong ka senjuk wa chnong ri jeng kia khut lang ya ki nong chong chnong ko em po yang dari lom jentia yo ya kre langi yo man langi ko wi knang yo ye utem lane yo ye upendo pendam ya kini ki jing kini ke jhat ti ka ko wakta isma itung nadu ichai ikya nani yo si yo toroi kamju la I open sidur ya ka jwai kamju ya ka manru long du yong I te ka yi ko jia hadenu de yoi em na kawi ke dong ke chnong yom kita ki lok em hakathai yom ka man ke jai yoi em ke jing da wa ke yoki ya ka hok ke yoki ho ni no pathar di ya ke jhet haitai kat kam mati le man ke le ka tha myam yu biang yo to I rukom le no I jhet I jo tena kalyam ka district administration yoi da permi ka haki kupor le ni da khut ka meeting yaki nre ya I kam ke lom jentia yo em upun poi si I ka wan ke jing pentip na ka banta o chim lang ni ya ke jing yang ke jentia la ni kerpang ya ka district headquarter yo ke West Jentia ko man ke jwai yo wani ha perdi ni te em sagini ki sunjuk ha chnong na ni ku ha chnong tu em ha po yang ke jwai le yo em te pisa la na ku ya da wani hok yo ki o pun ko ye ke jhat
kawa neksa hapo yang kejuai. Halo, kan ka jing yung ka thano thep. Ko daman ka jing pisa ka jing lang yo bon walang. Ka wi ko em kam ha ko le club in ne meeting. To korpat ya ka district administration ya economic mat kantam ya government o expedite open speed ko o to bi thao knang wa gi ko ka dhep ko jhur ko em ha po chnong juai ko dakta ya ki dulu yung gari jai dia na do kyo kendong tam ado po so in ha ka jing em ni ga man ko wi ko chna kjut palat ban ya kanika kjut COVID-19 jing ito o kanika benta yo pancur to yo government wo pensmat to tewa ya kelam ro ile habiting wa korpadi wa kitu ki chnong ki udak ta tu ba thawla uman ki tu ya cha khaju kja tam ko sarkar an ho himsting no wa to em no ka deadline ni ka stipulated time ko por ko yakut ko wa u lesmat ki yakun khoj ya ka ni ka jap kjo ko wi ki jing ka pa haju por na ka lian ka miting mo ko ni ka sing hai jing to wa ka imlang besar socially economically kamjo ya da liang ka development hoy kuriat i kebun ka jing ya fair na lo isen halam kitnong ki thang wa ki sunjuk ki fair hoy em ka jing ya snyao la ni ka ta communal ko wa umi lambai ni jep ramang sket kami jep iwa kta na ko wi ka thao chui ko ka thao mo em ka jing ya fair ka ma yoi ha ki media ma em ka jing sedang wi fair ta ka ni to ka jing e jimut lang ba sun ju mo em kon ka jing ya fair mo em ki kon ki nong tan choi ya man kan ka jing ya man su na ni da wa ini ikut kan ni de yang bai ta heju ko heju to ko ni ka thep ko jur la man ko legally the man ka wila ko ka public noise ya ki pai ba da mye ke sarkar utar kam smat ini jinge to ko ni bi banjor to ka sarkar kam jo le ya ki pai ba u ya kra lang ki kam ni yoi ha ki media was sedang ki fu ki thawi ha u ya kra lang ni churu ko ka sarkar ne ka tai bahagia yong ka imlang ka salang yung gari jantia hero kowi